Ngiyanibingelela nina benzi kamalandela, ngiyanibingelela nina sizwe sakaZulu, ngiyanibingelela nina abesizwe sikaPhunga noMageba. Kusawuyena umshengi Shabalala udonga likaMavuso. Ey'ngane zakwethu i-obsession kaMancinza ngophakela umthakathi isiqala ukunyanyisa, isiqala ukukhola, isiqala ukumana la entanyeni. I-obsession yakhe nje ngophakela umthakathi hayi mfowethu akusekuhle. Ngicabanga ukuthi ngisho abantu bakaNongoma sebekuhalela ngempama nje ngisho bekubuka la ey'nkundleni zokuxhumana ngoba you are so obsessed ngobhuti omdala. Lapho siwabonile amagalelo kaphakela umthakathi kakhulu, hayi kancane. Lapha amagalelo akho bhuti sisawezwa ngabantu, sisawezwa ngenziwa bethi. Into esikubona nje uzama ukuyenza ukuyiqhakambisa usebenzisa igama leqhawe. Singekuphikiseke futhi singekuthandabuza ukuthi umfo kaMancinza lo kunabathiza abamkhokhelayo ukuthi abhidlize into enhle kangaka, abanguqhekeko amongst the people. Engayedwa abaningi engingababala, kodwa yena i-obsession yakhe lately nje isime emqaleni. Yonke indawo ubhuti la khona izinto azenzayo uyamxina, ngizothula, ngizolinda yena abuyele ebantwini ngasho wacima. Uphakela umthakathi mdala bafowethu, umnomzane lo ubaba wey'ngane, indoda emfazini wayo, indoda emzini wayo, uyayazi into ayenzayo. Uma decide ukuthi hayi no, lokho ngizokuveza ngesikhathi esithize ebantwini uzokwenza bafowethu. Uyabona makukhulunywa nge-sell out, akukhulunywa ngomfokandabandaba. Makukhulunywa nge-sell out, akukhulunywa ngophakela umthakathi bafowethu. Ngangishilo ke nasekuqaleni wemfo kaMancinza ukuthi thina siwuZulu kamalandela asiwadla amandla omuntu mfethu, futhi siyama nomuntu nasothulini. Simile nophakela umthakathi mfethu, ngeke usishintshe. Ungawashintsha amaPedi, ungawashintsha abaTswana, ungawashintsha amaXhosa. Thina as Zulu people, we stand our ground. Simile nondabandaba mfethu ngoba siwabonile amagalelo akhe. Yabo wena sihlele sikubone esixukwini nje, asikaze sikubone wenza into nje individual. Uyabo, so ungathathi into enhle kangaka ufuna ukuyibhidliza ngenxa yentshontsho olitholayo. Wena ukazi wayolala emaweni, wena awukaze wena wangabi nomndeni wakho kuthiwa uyolwela izwe. Wena ukaze wayentabeni kuthiwa uyothanda. Asikaze sikubone ngisho uhambela amaphara ke la. Yabo ngikhuluma nje umfokandabandaba kade ngibuka ulive wakhe eveza isite abayitholile abazokwakha kuyona indawo ezoba yi-rehabilitation center. Into ehlula ugovernment, into ehlula uhulumeni lokukhokhelayo wena ukuthi dicelela phansi igama lalo muntu. Lo muntu is planning now uqoqa bonke abafowethu ebesinabo ezidakamizweni ababeke lapha. Ekuyinto esiyidingayo. Yabo, amaphara wadinga ishelter, abantu abaseyidakamizweni abadinga ukunakekelwa bela emgaqweni, badinga ukuthathwa bayobekwa lapha. Ukuhamba kwama-foreigner yila ekuzobanikeza khona i-chance yokuthi bakubone ukubaluleka kokuyeka isidakamizwa, cause bazokwehla benyuka nama-withdrawals not knowing ukuthi bazoyithola aphi into abayifunayo, so they will be forced ukuthi bayeke izidakamizwa. Kodwa wena ubhizi uyakhuluma just because awunayinseka kusho ukuthi akho phara kini, noma mhlawumbe ubona ukuthi okwehlela lezi izingane ngeke kuze kuzehlele zakho noma ezakini. Mfowethu umuntu lesikhuluma ngayo, abantu la besikhuluma ngabo. Ungasukeli nje umfokandabandaba kaMancinza isiyanyanyisa nyi le ndaba yakho yokuba obsessed ngomholi. Umholi lo wathina sibona ubuholi, sibona ama-leadership skill lapho esingawaboni kuwena. Yabo, ungaba upresident welakho but khulisa ilakho ngendlela e-right, ungafuni ukuyikhulisa ngegama likandabandaba mfowethu. Uyabona nje, this is a friendly advice, this is a friendly warning. Iyeke leyo nto, uzithela nje inzondo embi kubantu bakaNongoma nasoLundi noZulu wonkana. Asiwadla amandla omuntu thina kaZulu, simile lapho.